Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray musidɓe julɓe, aray équipe laawol kisal on fof no hiwro on no salmina on kadi torɗo o e nder aduna allah fof weltani on kañum kadi aray laawol kisal no ɗum woni no jarna on no lando si on juuli hoore jaam no muyani on yo taw hara iɗon e eid moubarak haray bimana haray hiɓe torani on allahu subhanahu wa taala yo wonu e hoore kisiye yo allah subhanahu wa taala jaɓan on ndewe mon ɗen waɗa en fof yimɓe aljanna. haray laawol kisal ngal kañum kadi no weltani on mouradu moƴƴuru onon ɓe musidɓe haray e darugol vidéo ji maɓɓe e iwtirgol ɓaawo maɓɓe jemma ñalorma haray hiɓe hendade kañum kadi ko ɗum woni weltariji ko wonɗon ɓe e jarnude kon haray équipe laawol kisal on haray no weltani on no weltani jama on fof kala kaɓe hikkori e nder aduna allah fof haray hiɓe inna on kañum kadi hiɓe torani on yo ñiiɓu e ngol laawol ngol wonɗon e mum ɗon saabu haray laawol kisal ko laawol peewal haray laawol kisal ko laawol kisiye laawol kisal ko laawol ɓantan eɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah ɓattu fi meɗen yo allahu subhanahu wa taala tabintin en e ɗi golleji ɗi jokkuɗen ɗo saabu haray ɗi golleji ɗo kadi hiɗi jeeya e golleji ɓantayɗi fi meɗen haray hiɗi jeeya kadi e golleji uddanɗe in jolɗe hewɗe haray sifa laawol kisal fewnu ɗo ni ka wonɗen ɗo ni haray sifa maggal ala saabu haray ngal jentede e nokkeji ɗi fof e continaji ɗi fof haray hiɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah ɗuɗɗin hen sifa maɓɓe haray hiɗen tori kadi gollawol kisal yo yimɓe ɓe jiibo e maggol haray bayanaji ɗi fof ɓe yiye ñande o ñande bayanaji no woodi si ɗum ɗon no tindini goɗɗum haray ko tindini wondema haray en hetti laawol ngol haray saabu jogitiɗo on ko wiyete kon ka internet ji ko nande muɗum ine reeni haray ko ɓen ɗon ɓuuri fownude yo allah subhanahu wa taala holnu en iɗen hiidoya kañum kadi e ko wiyeten kon e laawol ngo laawol kisal heddoto toujours ko wiyeten kon laawol ɓantal fi laawol peewal fi laawol tiida haray hilan hattaka ɗo laawol kisal no hiwro on fof wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.